Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav sa Šibenskog Šubićevca. Pred nama je prva utakmica 15. kola Supersport HNL-a između domaćeg Šibenika i gostujućeg Varaždina. Vrijeme ugodno, publike čak i ne previše na Šubićevačkom stadionu. Više smo čak i očekivali u ovome dvoboju, ali dobro, što je tu je, petak je popodne. Vrijeme je zaista prekrasno za pogledati jedan prvoligaški okršaj, a nadamo se da će biti i prepun zanimljivosti, da će biti pogodaka. To uvijek moramo zaželiti dodatno kada je Šibenik u pitanju ove sezone, s obzirom da su zaista postali carevi remija i carevi utakmica na mali broj pogodaka. Ali s druge strane tu je i Varaždin koji igra zaista atraktivno, odlično ove sezone i pravo je osvježenje Varaždin u HNL-u od svog povratka u prvu ligu. Mario Citanović kreće sa ovim sastavom: Rogić, Mesa, Matić, Perić, Vidović, Dolček, Mina, Delić, Araj, Bernardo Matić i Duje Čop. 4-2-3-1 formacija s Delićem u vrhu napada. Čop i Dolček su na krilima. Vidović je na poziciji desetke s brojem 10 na leđima, a ovo ostalo je sve manje više poznato, na što smo i navikli kod Šibenika ove sezone. Dogovor kapetana, s jedne strane to je Matija Kolarić, s druge Duje Čop, glavni sudac ovog dvoboja Ante Čulina, njegovi pomoćnici su Vedran Đurak i Jerko Crnčić, četvrti sudac je Goran Pečarić, a u VAR sobi je ekipa sa zapada, Marin Vidolin iz Kamfanara i Robi Kezele iz Rijeke. Što se tiče gostiju iz Varaždina, Mario Kovačević odlučio je ne previše mijenjati ono što je izgledalo dobro protiv Osijeka. Zelenika, Stanić, Puclin, Brodić, Teklić, Posavec, Kolarić, Ba, Elezi, Stolnik, Jelenić. Ovako 3-4-3 ili 3-4-2-1 možda bolje rečeno. Duga lopta, dijagonala prema Dolčeku. Dolček se podmetnuo Kolariću i došao do lopte. Dolček ide na lijevu, Dolček kraj gola. Teklić ljevica, Teklić i Rogić brani. Jako lijep prolazak Sara Vidovića, Dolček dolazi iz drugoga plana. Dolček u 16, Dolček ide na lijevu, Dolček gađa suprotni kut, ništa. Ba pokušava driblingom riješiti ovu situaciju i prilika je za Šibenik, kraj gola, odlazi udarac Delića. Elezi do Brodića, nastavlja se napad Varaždina. Brodić u prostor, odlična lopta Brodića prema Kolariću, izlazi Rogić na vrijeme s vrata i hvata u ruke. A Dolček ide na udarac. Dolček, Zelenika siguran, hvata loptu u ruke. Araj izveo aut. Prenešena lopta naprijed prema Deliću. Deliću 16. Prilika je za Šibenik. Obranio je Zelenika. Posavec je ostao s loptom u terenu. Posavec povrat nazad Teklića. Teklić poteže ljevom. Sve hrabriji i hrabriji Šibenčani. Mina, Delić, Delić ponovno za Minu, Mina povrata u sredinu, gol! 1-0 vodi Šibenik! Dolček!
Stolnik. Diže loptu naprijed Stolnik prema Tekliću, koji se više izvlači na tu desnu stranu. Ovo je bio ružan start. Ovo je bio ružan start. Crveni karton. Tonio Teklić ide na ranije tuširanje u 65. minuti. Stanić se otvara na desnoj strani, Stanić može ubaciti, ubacio je u 5 metra, kakva obrana Rogića! Kakva intervencija Lovre Rogića u 69. minuti s igračem manje, umalo je Varaždin došao do izjednačenja i sada se traži igranje rukom i dosudit će se kazneni udarac za Varaždin. Mesa je igrao rukom u 70. Što se sad sve izdogađalo u 20 sekundi, ma manje, 10 sekundi. Nevjerovatno. Brodiću jednu, Rogiću drugu, 1-1. 5. pogodak sezone za Frana Brodića. Mina pričekao mirno Brodića, Mesa, krivac za taj kazneni udarac. Mesa, odlična lopta prema naprijed, prilika je i ništa na kraju. Obranili su se Varaždinci. Dolček ostaje na jednom pogodku, ali Dolček ubacuje u sredinu, brani Zelenika. Još jedna prilika, ništa na kraju. Čop se izvukao na lijevu stranu, Čop prema Burguiju, Burguji se namješta na desnu, neće pucati, pada Burguji, ništa od toga. Ali tamo i Puclin završio na travi, prekršaj na Davidom Puclinom. Hoće li Delić u bilježnicu? Hoće. Burguji. Burguji može pucati, Burguji se namješta na desnu nogu, uz vratnicu je prohujao udarac Španjolca u 85. minuti. 90. minuta, Dolček, strijelac jedinog pogotka Šibenika na ovoj utakmici, izvodi korner. Dolček u sredinu i Zelenika brani. Još nije gotovo, obranili su se ipak na kraju Varaždinci. I Perić će sačuvati loptu za plave iz baroknog rada. Ali tu je prekršaj i... Je li to za Delića? Da, drugi žuti za Delića i Delić odlazi s terena u 93. minuti. Bez središnjeg napadača ostao je Šibenik. Predana lopta točno u noge Periću. Perić ima desno Pilja, Pilj je u prilici, Pilj nije dobro primio loptu, ali Pilj zabija! Kakav preokret Varaždina na Šubićevcu u 94. minuti, Marin Pilj! I u ovim trenucima označen je kraj utakmice na Šubićevcu pogotkom Marina Pilja u 94. minuti.
Varaždin je stigao do preokreta, do pobjede, do 3 boda protiv Šibenika nakon što je imao rezultatski zaostatak i igrača manje na terenu. Dobro, očigledno, najbolje možda da krenemo odmah da gubimo 1-0. A šalim se, znali smo teška utakmica prvo vreme. Šibenik dobar u bloku, čvrst, mi smo to puno griješili, tako da 0-0 je bilo ono. Drugo vreme smo mi tamo, mi se čini, počeli, nešto pokušavali malo ozbiljnije da ugrozimo, imali smo taj posjed i sve, ali opet, kažem, jedna brza tranzicija Šibenika gdje su oni postigli gol. Tamo smo mi mislili mijenjati, ja sam tamo mislio 6 minuta, nažalost primimo gol, poslije toga crveni karton Teklića i tako reći sve je bilo izgubljeno, ali moji dečki sve pokazali, stvarno, ne znam po koji put. Evo, pokazali smo da i bez Tonija, bez jednog igrača manjega Teklića, smo bili da smo mi ekipa, da smo mi klapa, svi za jednog jedan, da sve stvarno smo se bacali na glavu i na kraju nas se nagradilo s tom pobjedom. Ako ću kontrolirati svoje emocije, onda moram biti stabilan. To je nogomet. Nogomet je danas bio takav da jednostavno mislim da smo zaslužili više. Međutim, nogomet je takav, iz 2 greške primili smo 2 gola, kontrolirali smo apsolutno čitavu utakmicu, imali, od kad sam ja ovdje, ovo je naša najbolja utakmica, definitivno. Ono što sam rekao igračima u slačioni sad poslije utakmice je da sam apsolutno ponosan na njih. Kako su odradili utakmicu, na koji način su igrali, na koji način su predstavljali ovaj klub, dres koji nose i apsolutne čestitke na to, na svemu što su pružili na terenu. Borili su se ko lavovi, imali smo dosta šansi, mislim da smo, ako ćemo gledati statistički, mislim da u posljednjih 4 utakmice nismo napravili ovoliko šansi i ovoliko udaraca imali, pa i prekršaja. Mi smo imali, meni se čini, 24 prekršaja, što nismo imali u 2 ili 3 utakmice posljednje. Tako da mislim da treba čestitati Varaždinu, naravno, na pobjedi, na osvojena 3 boda. Međutim, ostaje žal za našom prezentacijom i žao mi je zbog igrača. Ovo je bila utakmica koju smo mi danas morali dobiti.